Zdravo svima, ovo je YouTube kanal Dental Implant Experata. U ovom 6. videu iz serijala Mi ne pričamo prazne priče, prikazat ćemo kako mi u našoj poliklinici rešavamo problem nedovoljne širine kosti u donjoj vilici radi ugradnje implantata. Da bi ugradnja implantata bila uspešna i da bi došlo do osteointegracije i njegove dugovečnosti, debljina kosti oko implanta mora biti najmanje 1 mm. Kada u donjoj vilici postoji dovoljna visina kosti, a široka je samo 3 mm, nemoguće je ugraditi implant bez proširenja kosti. Naš ekspertski tim takve slučajeve rutinski rešava već decenijama unazad proširenjem vilične kosti metodom pjezoelektrične tehnologije. Kao što možete na ovoj slici videti, prvo se napravi tanak rez po sredini i sa strane, čime se proširi vilična kost. Na drugoj slici vidite ugrađene implante između implantata i dodata je veštačka kost. I na kraju, na rentgenskom snimku, može se videti kako su implanti idealno ugrađeni. Posle 3 do 4 meseca, kada se implanti osteointegrišu i stabilno stoje u kosti, na njima postavljamo definitivni metalokeramički ili cirkonski most. Nadamo se da vam je posle ovog videa jasno kako u našem centru već decenijama unazad rutinski rešavamo i ovakve ekstremne nedostatke kosti radi ugradnje implantata.